A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayhi. Salatan wa salaman ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna ilman wajidna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauli dan kapuji iban sanglit fa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kami timukbal pengajian minsan dakuman maniu tiu hatungud sin kawapat sinjungjungan natu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muna-muna in Rasul sallallahu alaihi wasallam baita halam sin Quran ya Muhammad benar tu din ikau mapataira. Demikian in mangasila sahabatmu iban singkatan umatmu sampai pahuling zaman insila demikian mawapat tisab atau mapataida. Amasuk man in kawapasin Rasul sallallahu alaihi wasallam kia lukis halam sing kitab aun upat ayat nagsunu-sunu halam sin 2 bulan iban tunga labi na itong sila ini amuin hinapusan na ayat timurun mon pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hinambok ayat dito siya Makkatul Mukarramah hawaktu siya naghaji pagnganan hajjatul wida. Inhi kadua ayat yat tunasabot siya suratul Maidah ayat umbultu. Demikian ini kedua ayat timurun ha Rasul sallallahu alaihi wasallam dituna siya Madinatul Munawwarah nasabut hasuratun nisa ayat hanggatus kapituan tag-unum. Demikian ini katu ayat timurun pa Rasul sallallahu alaihi wasallam ditu siya Madinah nasabut hasuratut taubah ayat umbul hanggatus iban kahu antag siam. In last ayat atau kahinapusan ayat timurun pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dito ha Madinah. Pagpuasin ayat ini wairuun na ayat timurun kaniya sampai saja in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minui siya pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ayat ini nasabut suratul Baqarah umbul 200 iban kawaluan tag-isa. In panagnan ayat timurun kana dito ha hajjatul wida. Hawaktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam nangura hataas sin unta niya puas asar sin adlaw Jumaat dito siya habud atau akan Arafat. Hinabuhan in Rasul sallallahu alaihi wasallam nangura hata sinunta. Hawaktu man timurun in ayat ini pa Rasul sallallahu alaihi wasallam diungdungan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kamatunan tu sin ayat ini sampai siya dimuhung hataas sin unta niya
in 25 niya kimakaput hatay ko sin unta sambil in unta amu in limu ko dain hakudrat iradat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amunay nin ayat kahinapusan ayat timurun ka na dito ha Makkatul Mukarramah. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. In ayat ini nasabut siya suratul Maidah ayat umbul 2. In hati sin ayat bang natu bi'dihilan makna haadlaw ini lawsin Allah subhanahu wa ta'ala hanabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam jiukup kunakaniu in agamaniu wa atmamtu alaikum ni'mati iban syampurna kunakaniu in agamaniu iban jiukup kunakaniu in nikmatku wa raditu lakumul Islam dinan iban pagkaridaan kunakaniu in agama Islam amin agama patut pag-agamahan niyo dahon niyo amin agama dahon niyo sampai mapatay amunain agama dain ha Allah subhanahu wa ta'ala amunain agama Islam. Pagpuas din dito lawsin Jibril ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad ubus man hinangon mo ingkataan hihinangon hatungod sin paghaji hangkan siya nyanan hajjatul wida amin haji pamaid-maid na sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hati niya puasin tahun niyaon wala na siya nakabalik matuparpa sampai na sadya siya amin minwi pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ba'da nuzuli hadhihi al-ayah asa sallallahu alaihi wasallam ahada wa samanina yaum. Hapuas man sing katurun sin ayat ini para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aunda kuman nakapin kabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kawaluan tag-isa adlaw. Hati niya 2 bulan dakuman iban sin kahuan tag-isa adlaw in ummul sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagbanda ka ng Jibril, ya Muhammad ubus man hinangon mo ingkatan hinang hapag haji bing nakaw matu pa Madina. Pagdatong mo pa Madina, tawaga ingkatan umat mo dain ha mga sila muhajirin iban sin mga sila ansar amin mga tao bakas naglay din ha Makkah harap matu pa Madina damikyan amin mga sila tao Madina ampa mo sila baytai in hapuasin ayat ini aunda kumantu ayat tumurun marikay mo pagpuas dan dito in ako di na ako manaog atawa kan duma magbakay mo sa kaumulumulan hati niya ubus na in agama Islam ubus na in sara manara aturan sin pag-agama amin manunjuki hikasan ng si manu sa den hadunya sampai pa akhirat den nasabab itu mabugto na inwahi den hataas iban inako di na ako magnaog marikay mo awiyat tin banda sin Jibril alaihi salamu ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagdatong madto pa Madina yatawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkatan sahabat niya amin mga sila taumak kay basin tao Madina baytaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam law sin nabi in waktu ako dito Arafat adlaw Jumaat puas sin waktu asar aun timurun ka ako wahi so bihaon hipasampay ko kaniyo in wahiyat in ayat yato nasabot siya hasuratul Maidah umbul 2 mabasa tanyo katan translation English Tagalog at tawakan ununo na bahasa translate in mana sin ayat long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam al yawma akmaltu lakum dinakum pabaitaan kamu sin Tuhan haadlaw ini ya Muhammad siyampurna kuna kanyo in agama niyo
Demikian haadlaw ini jiukup ko na kanyo inkatan kanikmat-nikmatan ko. Demikian haadlaw ini hipagkaridaan ko na kanyo in agama Islam. Amin agama patut pag-agamahan nyo sampay dahon nyo mapatay. Muy pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inkatan sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagkukuyag, naglasig-lasig. Sabmay ta, hati niya amuin si mampuna na agama Islam. Puas saja haduang katao. Hinambok pagganan hi Omar ibn al-Khattab, in sila wala sila nag-enjoy, nagtangis siya. Inhi kadua, amuna in sahabat, tanyag kato tanyo katan, ingan niya amuin lugya, hi Abdullah ibni Abi Kuhafa, amuin tanyag kato tanyo hi Abu Bakar Siddiq. In Omar nagtangis, sumago in pagtangis niya bukod nakalando. Biya sa kaulo biya mild sa jayaon. Hawak tuman kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in baginda Omar nagtangis. Kaya to sin Nabi, ya subo, ya Omar, may ta kau hangkad nagtangis. Unin sabab bay tayo ako. In paslud sin panghati sin Omar, long niya Rasulullah, in ako long niya hatungod pabaran ko bihaon, biyasin nasabot halam sin ayat ito, hati niya siyampuna nakakuin agama Islam. Hati na din sintag na, amin wala pa di mo bihaon piya jukup na sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pangasuko ko lang na dia ini, bukun ka bang aun na jukup, uno parkala, aun isab kakulangan siya. Basin sa parati, bang saupama, aun pagpiag anak, aun isab mapatay. Amuyat to in reason atawakan sabab, amin taawa simbaginda Omar, may tahangkan siya nagtangis. In sambag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanya, sadakta ya Omar. Bunal in kaptangan mo ya kau Omar. Sumagawa in pagtangis sin Omar biya bukunda siya biya kanya. Iban wayrun da mga sahabat nag-react. Sa kaulaw la biya sila ra iban sin Nabi. Ubos yasu sin Nabi ang panagjawaban in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumagawa inambok sahabat pagnganan hi Abdullah ibnu Abi Kuhafa. Amintanyag kato ingan niya hi Abu Bakar Siddiq. Hatatkala inkatan sahabat usog babae na maas bata nagkukuyag sinamin parkala suisi kakuyagan peratong kanila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in Abu Bakar Siddiq simut palam simbay niya ampan niya piadlak imbay niya ampa siya nagulak nagtangis nagmatay naghagulgul nagtangis sambil na inu-inu inkata inkamata ora sin sahabat amin nakarungo bang may tahi Abu Bakar nagtangis. Sahingga kiyato nila invite sin Abu Bakar, nagpaukap sila lawang, ang panila yasuwin Abu Bakar. Ya Abu Bakar, in waktu ini, waktu pagkukuyag sin kita nyukatan, sabab may ta, in ayat di matungmon para Rasul sallallahu alaihi wasallam, mamayta pakakuyagan. In nasampuna na inagamatan niyo, iban ziyukup na sin Allah subhanahu wa ta'ala in nikmat niya kato tanyo, damikyan pagkaridaan niya kato in agama Islam, amin agama matan pag-agamahan tanyo, sampay dahon na tumapatay. May takaw nagtangis. In sambag sin Abu Bakar Siddiq kanila, long niya, inya to bang hatalian niyo. Sa banglong ni hatalian ko, long sin Abu Bakar Siddiq, in ayat yato, manunjuki siya kad karuba iftirakina in masuok na in waktu sin pagbutas na to iwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikyan in ayat ito wa kana al-Hasan wal Husainu yatimain manunjuki in ayat ito atau in ayat ini in masuok na mailo in Hasan iwan sin Husain den haapo nila. In Sayyidina Hasan ibn sin Husain, anak sin Ali ibn sin Fatima, apo sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Damikyan long sin Abu Bakar Siddiq kanila, in ayat ito hapanali ko, atawakan nabistahan ko, manunjuki in kaaunan sin kaasawahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in sila masuok na mabalo. In maksud niya, masuok na in waktu kawapat,
atawakan kamatay sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hawak tuman yabaitaan sin Abu Bakar yung mga sahabat, asal-asal miyahon, nag-uu kanya sa akal na in siya pahundungon din ang pagtangisan, buat malain kan in sila katan timaud kan Abu Bakar Siddiq, nagmatay iban nagsilawak. Sambil si mampay inbay takmat tu para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long sinambok, long si mga sahabat ya Rasulullah, lando kami na ajaib. In Abu Bakar Siddiq, iban si mga sahabat amimiyat tu kani imurul, yato na nagulak, nagmatay, nagtangis katantaan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, baita alam sing kitab, patagayyara lawnun nabi sallam. In tanda sin susana, iban silasan niya mga sahabat, napinda, mangbiakato, napinda in pamayhuan sin Rasul sallam. Wakama musrian, iban timindog siya karena nag-uso sarap matto kan Abu Bakar. Sabay ta, concern in Rasul sallam. Di inta umagtangis, bangway roon dumatong ka na kasusahan. So, keto sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagdatong matto sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wara'a ala hal. Kita niya, inhal si mga sahabat, bihat to na nagtatangis. In Abu Bakar, iban singkatan niya to, lamod din alit nagtatangis katan. Pagkita nila di matungmon in Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban nangasubo kanila wang mayta sila nagtangis, atawa unuhangkan in sabab mayta sila nagtangis. Faqama Ali radhiyallahu an, timindog in Ali radhiyallahu an sarta nangasu ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long sin Ali ya Rasulullah, bunnal ka in bayta kamu ya Abu Bakar, in katurun sin ayat umbutu hasuratul Maidah, amin ayat tersebut ko kaina. In ayat itu manunjuki in ayat itu, ini kau masuk na kau mawapat, masuk na kau mutas din kamu. In sambag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Ali, sadaka Abu Bakrin pi makal. Ali bunnal in bitsarah atau in kabtangan sin Abu Bakar Siddiq. So dan dito na confirm, napariksa hati niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk na mawapat. Pagdungog sin Abu Bakar Siddiq, asal-asal siya nagtatangis, sibong na tuling pagtangis niya. Damikyan miyagad ng katan sahabat timangis katan. Timangis in katan sahabat, way piag-agan sin usog iban sin babae, taumak ka iban sin taumadina, in sila katan nagsama-sama, naghagulgul, nagtangis. Kaya na sin kasilasan nila ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mismo in Nabi Muhammad na mayta pariksa na to in siya masuok na mawapat. Then nasabab sin pagtangis si mga sahabat, pabakatil jibalu wal asjaru ma'ahum, sambil timangis in kabudburan iban sin kabatu-batuan sarta sin pagtangis si mga sahabat. Wal malaikatu fis samawati wal ard, damikyan in mga malaikat, halaw simpitong lapis langit iban sin lupa, in katanya to, miyagad isab nagtangis. Miyagad nagtangis. Hatta dudu wal hayawanatu fil barari wal bihar, iban singkatan na amin taganyawa, hagim pa isan singgil lupaan, lamud na inkatan binatang sa tuwagim balaod. Amin binatang, amin nabuhi sa ginlupaan, damikyan in binatang nabuhi halom sin dagat, si maka ista-istaan. In katana to nagtangis katan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawak to nakalando na yung pagtangis yung mga sahabat niya. Ampan niya, kiyat to hang katao, siyapo. Ang biyakato, ayaw na kang masusa, amunay ni intiyak din sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pabassara wa anjara, uwas in Nabi Muhammad nagnasiyat kanila. Gaita sin Nabi, sin kakuyagan halaw sin suruga, amin tungbas, sin ibadat sin mga sila muslimin di hadunya, damikyan piaanip sin Rasul sallallahu alaihi mga sahabat niya, dahil hakangian, iwan hasiksa sina pinarka jahannam, tungbas sin Allah subhanahu wa ta'ala, hamo nga sila amin wala nagmuslim, iwan sila mga muslim, buat malengkan, himihinang sin langgas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Summa baka, mahuli sampai in Nabi Muhammad nagtangis sa niyagan. Bihating kahalan mga umat Islam.
Pagpuas din dito, apuas pa din dito, aun ayat timurun haut yaun, timurun na sabihin hika dua ayat, kaya baita halong sin Quran hasuratun nisa ayat hanggatus kapituan tag-unum. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastabtunaka qulillahu yuftikum fil kalalati. Hika dua ayat. Dan haumul niya kawaluan tagi sa adlaw ra kuman sampai pa ending sing kabuhi niya. In kanaw sin ayat al-yawma akmaltu lakum in ayat in umur sin nabi kawaluan da kun tagi sa tahon. Pagpuas nito si muno inambuk ayat timurun dito kanya Madinah hatungod sin parkala hukuman. In makna sin ayat yastabtunaka in sila magpitwa kay mo Muhammad. In mga sahabat mo magpapitwa sila kay mo tungod sin hukuman. Sin tao mapatay amin wayrun anak niya hikabinan sin alta niya. Atawakan way anak na sa untay manggud niya babae. Atawakan way anak niya untay manggud niya usok. Atawakan untay manggud niya usok iban sin babae. Hatina hawno in alta at berin pagbahagi. Yan inyat to hukuman. Amuyatin ayat timurun para Rasul sallallahu alaihi wasallam dito Madinatul Munawwara hawaktu katurun sin ayat ini in umur si Nabi Muhammad kay man adlaw rakuman. In first ayat in umur niya kawalon tagi sa adlaw rakuman. In second ayat timurun kaniya in umur niya kay man adlaw rakuman. Pagpuas din dito, timurun na sa minambuk ayat. Amin ayat na sabot ha suratut Taubah. Inpuunan niya, lakad ja'akum rasulun min anfusikum. Sampai pakahinapusan niya. So, in makna sinayat at tubang tamaanahan, lakad ja'akum rasulun min anfusikum. Tanto sabunnal tuud dimatong namon kaniyo in the action Allah subhanahu wa ta'ala. Dahin habang sa niyo, iban dahin hapihak niyo. Sebab imbaitaan sinayat ni Arab, amin ta umakka. So baitaan sila sin Tuhan, di matong namon kanyo in the action Tuhan, in sila ini din habang sa Arab. Iban din hapiyak Quraish. Magpahati kanyo hatungod sin perkala agama. Magpahati kanyo hatungod sin panawhi pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab in Makkah waktu yatto, hawala pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam, in taud sin jinis babara pasusumbahun din ang mga barhala aun tunggatus iban kaanuman taud niya aun halom sin Kaaba aun kamatauran hagwa sin Kaaba piag nakuraan sin tu nasabot halom sin Quran inhambok pagnganan hilata inhambok pagnganan hiudsa inhambok pagnganan himanat nasabot halom sin Quran kita sin Nabi intu ini hawaktu kapag merad na pataasin langit kita na taas. Kaya kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun karna pangmulya, sumagawa karna panghina. Sabab in sila yung pagnganan, maitong sila to pagnganan tagut. Inhati sin tagut, amuin mga sila susumbahon duwaing dain, ha Allah subhanahu wa ta'ala. Innakura amunin tuyat to. So, aun tunggatus iban ka'numan barhala, halom sin Makkah. Kanya-kanya, inbang sa Arab, si musumba kanila yato. Nagsirik, iban nagkufur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakanaw sinayat lakad ja'akum rasulun min anfusikum aunda kuman katluan taglima adlaw in kabuhi sin Nabi. First ayat kawaluan tagi sa adlaw, second ayat kay man adlaw, in hikatu ayat aunda kuman katluan taglima adlaw in kabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hikaupat ayat timurun pun pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hasuratul Baqarah ayat 200 iban kawaluan tagisa. Amunay ni last ayat timurun para Rasulullah. Pag ubusyat to, wayrun na ayat di matungkan niya sampai sa jasa nawapat. In makna sin ayat iban simbasahan niya. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. In mana sin ayat ko lang labi, haadlaw mahuli, haadlaw kiamat, kabuhain nyo ito din adlaw kiamat.
Long sintuhan. Sabab in adlaw kiamat yan, turja'una fihi ilallah. Magbing kamukatan matu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin manusia tumagna din ka na po ta Adam. Sampai pa ending sindunya umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in sila katan magbing harap matu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagas sila miyatay haunu na hula ato kan binaybayan. Paghuyop sinsang kakalahi kadua, magsibo sama sila magbangon katan magagat. Wayro magunahuli. Pag-ubos ampa sila duyon katan matupa parang mahsar. Dito sila punun. Hahali manusia katan naghuhubo way piag-agan sinusog iban simbabay. In manusia buhiun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala long sin hadis. Haadlaw yan pabagunon siya rin hakubul niya. Diin na inlu paragbus niya haadlaw sing kamatay niya. Pilain umul niya, informa niya, inkatan niya to, diin na inlagbus man sin umul mo, amurat to in pagbangon mo magbalik. Sablaw sin Nabi Muhammad sallallahu hadis niya, yub'asu kullu abdin ala ma mata alay. Buhiun sin Tuhan in mga sila bakas na miyatay, pag-abot man sin, paghuyop sin sang kakalahi kadua, diin na sila hula bagas miyatay, dito sila bangunon buhi magbalik. Iban diin na inlu paragbus hantang nila bagas sa lamyatay, in umul nila, in jangang nila katan, bihato si binagbus nila. Inyat tumanunjuki in Allah subhanahu wa ta'ala, amin sangat makagaw sa katan uno-uno perkala. Busat tong pa sila purun katan, nalong sintuan terabul alamin, last ayat di matong pa Nabi Muhammad, wattaku yauman, baytain mga sahabat mo, sambil pa mga umat mo pahuling zaman, haliin yu tuud, iban kabukain yu tin adlaw yan. In adlaw yan, turja'una fihi ilallah. Pabalikon ka mo sintuan, matu ka niya magbalik. Magbalik. Summa tuwappa kullu nafsin makasabat. Doon man ang pahidihil, hitunay, sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiap-tiap ginhawa, labi-labi ng kita ni manusia, in tungbas atawakan in bayad sin kakahinang niya diha dunya. Bangsaw pa may ininang na tumarayaw, haadlaw ya to hidihil si Tuhan kato in reward, in bayad sinamin paghinang tanyo marayaw, salta ang pakit ng pasurpam si suruga. Bangsaw pa may inahinang si Manu sa bukun marayaw, damik kan hidihil sin Tuhan kanya hitukbal, in tungbas sin kakahinang na mangi diha dunya, ampas sila katan hilaro kitilakbo palam sinapinar ka janam. Wahum layud sulamun, long sin Tuhan, in mga sila yan, sigura in nakapasuluga, iban sin makat to panarka, hadi sila kalaungan, iban kaakalan. Hatungot sin hukuman amin hibutang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan paaunon in pag-isa paadlaw mahuli. Bang sila nakasud panarka, wala sila liawan sin Tuhan, sa baran nila in naglaog sin ginawa baran nila. Bang sila nakasud palam sin suga in mga bariman, damik yan in sila ito, wala sila liawan sin Tuhan, hangkan sila nakasud palam sin surga, sabab amunat to intong basin hinang ni marayo diha dunya. Amunat to in last ayat timurun pa Rasul sallallahu alaihi wasallam dito Hamadina, puas din ha ayat ini, wayroon na ayat timurun, sampay sadyain Nabi Muhammad na wapat. Long sin mga sila ulama, atawa na sulat halom sin kitab. Hawaktu katurun sin ayat ini pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, in umur sin Nabi aunda kuman nakapin kauhaan tagi sa adlaw. Kanyo? Halas ayat kauhaan tagi sa adlaw kung inumur sin Nabi Muhammad. Ha first ayat kawaluan tagi sa adlaw inumur niya. Ha second ayat kay man adlaw inumur sin Nabi. Ha third ayat katluan tag lima adlaw kung inumur sin Nabi. Halas ayat inumur sin Nabi kauhaan nagontag isa adlaw. Kaya nasababet to timagna na in kasakit sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In Nabi Muhammad nasakit siya halas week simbulan Safar. Nawapat siya ha second week simbulan Rabiul Awwal. In lugay sin Nabi nasakit aun hangpu tagwalu adlaw. Hikahangpu tagwalu adlaw sin mahapon amunat bin adlaw kamatay kaniya. Ha umur sin Nabi ka numan tag 2 tahun. Habulan hangpu tag 2 kasubangan simbulan Rabiul Awwal. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piag anak sin Mainat Isnin, hangpu tag 2 kasubang sin Rabiul Awwal,
hawaktu siya nawapat adlaw isnin day sab hangpo tagduha ka subahan simbulan Rabiul Awwal haumul niya ka numan tag 2 tahon. Impigbiddaan sadya miyatay sa simayna at nawapat sa simahapon. Sumagawa sibu in kasubangan, sibu in bulan. Haumul niya jukup ka numan tag 2 tahon. Hawak tu man amin timag na ng sakit sin Rasul sallam. Laong niya kan Bilal ibn Rabah amin magbawang, amin magtatawag tungod sin pagsambayan. Laong niya tawaga in mga sahabat ko. Nagbang in Bilal ibn Rabah pagsakali nanawag-tawag sa ingkatan sahabat sin Rasul, muhajirin iban sil ansar, suway sila doon katan. Sahingga di matong ingkatan niya to. Di matong in mga sahabat mon para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagdatong niya mon para Rasul sallallahu alaihi wasallam, law sinabi kanila marhaban bikum rahimakumullah. Ang bakato nag-greet siya. Ang bakato kalaguan, kamulyaan kaniyo o hay kamu mga kiaulugan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat to ikaptangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya. Pagubos law sinabi kanila bunalto din kaaunan ko kaniyo kuntu lakum kal akhil muspit. In kaunan kumon kanyo, relationship tanyo, biada kamu tay manghud ko hangkagiwaan. Hangkaina iban hangkaama. Biato in paglasa si Nabi Muhammad sa mga sahabat niya, para hukum in mga sahabat niya, biada sin tay manghud niya, hangkagiwaan, hangkaina iban hangkaama. Wakal abir rahim. Damikyan in lasa ko kanyo long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, long niya mga sahabat niya, in sakawlaw labya sin lasa sin ama anak niya, bihat to in pil sin Nabi Muhammad maglasa ang mga tao, ang mga sahabat niya. Wa kuntu lakum nabiyan wa nasihan wa da'iyan biiznillah. In kaaunan ko kanyo, in ako in nabi niyo. Nabi akhirud zaman, ubos in ako manawag-tawag kanyo, manabit kanyo, amin da akon takang magtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako in magnasihat kanyo, ako in manawag-tawag kanyo, da akon takang magtuhan pa Tuhan, tay kurin nyo in pagsirit, in pagsumba padugay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ubos hinangan nyo in kabayaan ni amin hinang marayaw, iban anibi nyo in katan piang langan ni amin hinang mangi. Amuyat to na hinang sin Rasul. Ang panebeta ni mga sahabat, bihaon kad karuba wapati. Sabun natod masuok natod in kawapat ko. Nasakit siyang putag walo adlaw. So niya to before siya nasakit one day. Amuyat to pinawag-tawagan niya. Law si mga sahabat na ya Rasulullah. Atin niya pasti na kamo inikaw sung na mawapat. Nang sinabi hoon, nabiyaon hipagbin ko kanyo, nagbinin Nabi Muhammad. Pang ako mapatay na, in mangligo kako, hambuk na tao, hiali. In ali, pang tungod minsan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ubos urangan niya. In ali, iban sin Nabi, nag-ukum din nakasibi-sibi pa sin ali. Amin doon pa in Nabi, amin na-adapt siya, ato lang tanamin doon siya ipat sin ama sin Ali, hi Abu Talib. Hawak tuman nakaasawa in Rasul, kiyawa na in Ali, mon pabay niya, umbiya kato, pagay inamaon niya, biya malamay pag-usaha. In Nabi nakaasawa siya, hambuk babae pilhian, salta dayahan, pagganan Khadija in bintu Khuwailid, hawak tuman siya nagbula-ula, kiyawa na in Ali. At tinawala sila nakapagbutas. Nakapagbutas sila, suway na in Nabi Muhammad na wapat. So, nagbinin Nabi Muhammad, in mangligo kako, ayaw mang dada in kaibanan, hambuk na tao, hi Ali. Sabi in Ali, in pinakamasuk sahabat din mong kaniya. Pangtungod niya minsan,
Ugangan niya, pag-uwas nara niya nag-umbang payaw din, nakasibi-sibi sampai sila limaas. Wal yasubbul ma, iban in mamusog sin tubig, amin magduruhal sin tubig matukan ali, hagayong. Hipadil, anak ki Abbas, iban hi Usama anak ki Zaid. In Abbas amaon sin Nabi, taymangon sin nama niya. In Fadil atau Fadlu, pangtungod minsan si Nabi Muhammad SAW. Amo timpini niya. Hi Usama ibnu Zaid, anak sin bakas adopted niya. Hi Zaid ibnu Haris sa na-adapt sin Nabi, diba? Was inanak niya hambuk alim pagganan hi Usama. Nabat timpini sin Nabi. In mangligo ka ko hi Ali, in mamusog sin tubig, tumabang kan ali magligo kako, duang kataura. Hi Fadel, anak hi Abbas, pangtungod ko minsan, iban hi Usama, anak hi Zaid, bakas anak sin adopted ko. Hi Usama. Pag-umus, bangako lang niya, umus na ligoon, saputon niya ako sinamin badyo kini. Amin tamungon niya. Amin piyag susulog niya biya, gamis atau kan juga biyan. Insitum aw hullatun yamaniyatun bayda. Bang kamu di mawaya, amin sinamin tamungon kini pagsapot niyo kako. Na saputan niyo ako singkakan na puti. Amin hinang sa din ha, hula Yaman. Baka to Yemen biyaon. Baka to bantog yung mga kakana marayaw. Ubus naman ako, long niya biya putusun biyan, dauni pi bayti hada pi lahdi. Binan niyo ako, di halom sinamimbay ko ini, guwa kamukatan, halom sinang kasasaat, halom sinang kajambinan ako din. Ubus naman ako ligon. Pag ubus, ampa ako, ubus niyo na unhon. Saputon, in kulang na kung sambahayangon ibansin, kubulon. Bangako lang na mawus na saputon nyo, guwa kamukatan, binan niya ako dilham simbay ko ini, wayrun hambuk tao nakapin, minsan pa asawa ko, minsan pa anak ko, apo ko, minsan pa anak ko Fatima, minsan pa ugangan ko Ali, guwa kamukatan, binan niyo ako diha, halom simbay ko ini, hakukulangan ko ini, halom sinang kajam. Fa'awwalu man salla alayya Allahu azza wa jal. Hangkan niya to di action Nabi gumawa, nagbin siya, in panagnaan sumambayang kako Allahu subhanahu wa ta'ala. Tuhan Rabbul Alamin. Sa di na tumakatari ujian takoy bang biyan pagsambayang sin Tuhan. Sab siya in makapagbaya, siya in makakawasa. Sa long sin Nabi, in paangkan kamo pagwaon ko, amin binon niya ko di halom sinang kajam, in panagnaan sumambayang kako, amuna in Tuhan Rabbul Alamin, Allahu azza wa jalla. Summa Mikail, summa Jibril. Ubus man Tuhan mo sumambayang kako, ampa ako sambayang ni Jibril, isa-isa niya. Summa Mikail. Ubus man ni Jibril sumambayang kako, in sumambayang kako, sumuno hikatu, amuna in malaikat Mikail. Summa Israfil. Ubus man sin Jibril, iban sin Mikail, in sumambayang kako, isa-isa niya, amuna in malaikat Israfil. Amin, maghuhuyop si isang kakalan. Summa malakul mauti wa junudihi. Pag ubus man si Israfil, in sumambayang kako malaikat Israel, amin malakul maut, amin magkakanyawa. Iban singkatan tabang niya kasundaluhan niya min tabang niya magkanyawa. Malakul maut, iban singkatan tabang na iban niya mambayang. Ubus man niya to, udkhulu alayya paujan wa yusallu alayya. Ampa kamu sumud grupo-grupo, sab dia tu makakagat sila katan. Sab halong bay niya, min bay niya nahigat si masjid na biyaon. Amo rin pagkubulan kaniya dito. Ampa kamu sumud manika ako sumambayang grupo-grupo, paujan, jamaa. Na dia tu magsarang makaminsan, ibutan tan mga makahangkatos. Ubos man ang paggimuha, usaw na sab sumud, usaw na sab gumuha. Abat timbin sinabi sa sarili. Piagbin niya to, sumagawa, aun pa hangpo tagwalo adlaw, kawoy siya Nabi. Amin timag na ng sakit niya. Sa piagbin niya na asal. Piagbin niya na asal.
Puas din dito. Ampas siya timawag. Laong niya, o kamo mga sahabat ko, muhajirin tao Makkah, iban sin tao Madina at atawakan Ansar, in ako makasimala sa kanyo kita niyo. In lasa ko kanyo, biya na kamo tay manghud ko hang kagiwaan. Biya tin paglasa sin Nabi. Iban in paglasa ko kanyo, biya sin paglasa sinambok maanak niya. Kita na itong biya paglasa namin magtali anak kayo. Agun hituk sin ama iban sin na inyawan niya pasasin, anak niya, biya to in paglasa sin Rasul. Nabiyaon pangayon ko kanyo. Bangaon din kanyo bakas ko kialaugan. Bangaon din kanyo bakas kong mga nasuntok at tawakan na ununo katanya to. Pangayon ko jungjung kanyo suway kamo tumindog haalupan ko biyaon. Pangayon ko kanyo ang bekato. Ibot. Ang bekato, nagkuwato din Nabi, unubay ni. Biya, unuban. Biya, nangayo to jungjung ba? Bangaon din kanyo bakas ko na anyaya, kialaugan, tindog ka mo, haadlaw ini suway niya ko kisasun. In mana sing kisasuway niya ko bausun. Bausun niya ko di hadun niya, uno-uno inahinang ko kanyo, hasupaya ako di na bausun kisasun hadlaw mahuli. Ang kanin Muslim sa ibiyat to. Amin, buhi pa kita, bangaon dapat, bangaon tao bakas ng tanakyarusahan, katunta siya. Bang sa pamalaw niya di ako umampun kayo, subay ta ko mabos, bausa ako. Mas malingkat bausun ko di hadun niya, den sin bausun ko hadlaw, mahuli. Di war sin hadlaw mahuli. Law sin Nabi Muhammad. Bang aun din kanyo sahabat ko, ay sibu na ka kamu tao Makkah, iban sin kamu tao Madina, aun narusa ko kanyo, aun na anyaya ko kanyo, uno-uno na biyan parkala, suway na ko bausun, biyatin pagbos nyo kako. Bang kamu bakas ko nasuntok, nasampak, biyat ko na sa binhala. Nanawag-tawag siya na kaminsan, sambil na karua, sambil na katu. Na kaminsan way roon tao, timindog. Intawag na hikarua damikyan, way roon tao timindog. Hatawag naman hikatu, aun hambuk sahabat timawakal timindog. Pagnganan hi Ukasa ibnu Muhsin. Ukasa, hambuk, biya kita ako, tagabalis singkap, Ukasa ibnu Muhsin. Hi Ukasa anak hi Muhsin. Timindog siya. Law na ya Rasulullah. Bang sadya wala kau simalit kamu, na kaminsan nakaroon nakatu, ando di ako tumawakal tumindog malikay. Sa law na inbaya mo isa magpakisas niya doon niya, bang aun kiarusahan mo di, hasupaya kau di na hukum na adlaw mahuli, yari ako timawakal timindog. Sa law na bang nakaminsan nakaruara, di ako lang na tumawakal. Biya kato ng lugos ba yung Rasul? Sallallahu alaihi wasallam. Yari ako timindog kaalupan mo, ako, bakas mo ako na anyaya. Bakas mo ako kialaugan. Unin dagbus paglaugan niya. Law niya hawak to nagbuno habadar. Simakat ka unta, in kami sab kamatauran sahabat, simakat sa unta. Ang hawak to kita ni dimumpag mato. Pasatro, kalna si magbuno. At tawakan nagparo si position. Nagsagid lang ninunta ta. Pagsagid sinunta talong ya Rasulullah, si magid pa in pa ako mon papaamo. Pagsakali dihay di kaluwakan mo ako. Di ko kay ingatan in paglubak mo to, ako katiud mo liubak, atawakan liubak mo inunta mo sa nakog dal marikako. Di ako makaiya na tiud mo ako, sa ikaw in mag-decide. Unin sambag sin Rasul, in tanda sin umid de bang siya makahinang dosa, amin magpahukom siya. Bukon niya hidinay, bukon siya tumapok. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Ukasa ibnu Muhsin, Ukasa ibnu Muhsin, in paglubak ko kayong bunal, iban tiud ko. Tiud ko. Na, pagayat to tiud sin Nabi, atin na confirm niya bunal, iban aun nag-complain, law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Bilal ibnu Rabah, Bilal katuko pabahi Fatima, kawa amat pin kadiba ko. In kadiba mga kato, latigo. Kawa amat tulong ito dito. Adlaw ini magpakisa sa ko kan Ukasa. Magpalubak ako kanina. Sa bakas ko siya nalubak. Di matong na yung Bilal. Mo, nagdasi namin latigo ito.
In kataan sahabat, agun-agun tun nila babag. Ini Ukasa ibnu Muhsin. May alam niyo tao ini. Maka atas ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Way na sangi ni long na tao din kan Ukasa. Sumagaw inya tumawi kato baran nila imbetaan nila. Di sila makabaita magkamain Rasul. Sablong sin Rasul bang kato relax kamu ini ni perkala aku bukan perkala ni. Bang aku di mahukum di mabaw si Ukasa, baw sunah ko adlaw mahuli. Hangkan at tayo kamu biya makato. Kingatan ko concern kamu kako. Inlasannya sa indugal si mga sahabat labi awlay mga gagandilan sahabat sin Nabi dia mga kan Ali yung din doon in Omar yung din doon pabuhi Khalid bin Walid buhi pa amin mga warrior sin Islam agun nila tugbaon na sin puddang in Ukasa ang dakato makatawakal siya kung na Rasul sambil ingkatan niya to mag-usog baway sahabat nakalando in bungsi ba sinugal kan Ukasa. Ibutang tanat yukbal si Nabi Muhammad mon kanuk kasa in dariba. In amin latigo yato. Kadiba. Law si Nabi ya Ukasa yari in latigo ko luwa ka ako. Hauno biya tampat haden hapal cimbara mo kyugdan dito mo si lubakon. Kawa si Ukasa in kadiba in latigo. Ampas ang nag-request para Rasul. Ya Rasulullah. Hawaktu mo ako nalubak yato, inakuwi nung badyo ko, naguhubo ako. Badyo. Di ba na? Suway sabihin Nabi maghubo. Indugal si mga sahabat hanggatos, na hinang duwang gatos. La ilaha illallah Muhammad. Mayita na lang nihi, kasi ni, nakahinang yato. Sa hiyubo sin Rasul. Sabihin, pagkisas, diin in hantang mo, iban unin palchimbara mo kino, biyak to resep suway. Yubo sin Rasul sallam. Yaunna in kadiba in latigo halimasin Ukasa. Amin sadya na sa lubak ko ng Rasul. Hawak naman kahubo sin Nabi. In badyo niya, kita niya na in baran sin Rasul sallam. Ang biyakato, nagsahaya. Asal-asal sa lumubak, bukod dati maksud na lumubak. Ampanya giapos siyum lut-lut imbaran sin Rasul sallam. Ya Rasulullah. Bukun nun yung maksud lubakan tako, di ko kaya. Sa in maksud ko lang, pagkasabiat rin hantang siniamin, baka sa ko nalubak biyatin hantang ko, in maksud ko lang, mabaya ako in baran kin magdigpit, magsagid iban simbaran mo. Amoy rin yung piyong ko. Asupay kita biya, way run lampik, way badyo, ko saan na biyatin, pikit. Biya kato, dilatan ni imbaran sa Nabi Muhammad, gyapos, siyum lang kitang Uwas man timindugin Rasulullah. Long niya mga sahabat niya. Mabaya ka mo kumita ta usul ka amin di pa dunya. Insambag si mga sahabat ya Rasulullah. Wayrun hangka tao din kami ni hindi mabaya kumita. Isulong na tao sin surwayan. Pang kamo long na mabaya kumita tao surga. Undur ila hada sahs. Aturan yun na niya ng tao yan. Isiyun tao yan to. Hi Ukasa ibnu Muhsin. May tayat. Law sin mga ulama, law sin mga scholar. Hisiyu-in nakasagid imbaran niya para Rasul sallam di siya dukutan sinapinar ka jahannam, iban atawakan haramun siya sinapinar ka jahannam. Hangkan ni Ukasa ibnu Muhsin declare si Nabi Muhammad hawak to ito aktual, yaon din doon. Hi Ukasa anak ni Muhsin hambuk din ang mga tao surga. Sa mayta nagsagid in gimpaisan niya, iban sin gimpaisan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asal-asal yung mga sahabat marugal kanya. Bangon dapat bunuon ni rin Ukasa. Hawak to yat to. Ingkatahan sahabat kimulaot mon kan Ukasa siyum nila pagtabang-tabang ni Ukasa. Ang biya kato, piyaksaan ko lang nila ati Ukasa. Indargat nakawa mo, wala na mo na nakawa. Sabihin sila, wala sila nakasagit pa Nabi Muhammad imbaran ni way. Bagay Ukasa ang biya kato, nagulgul na to. Gusto way lampik, way badyo. Bang biya kati piyaksaan to. Amin duwan le to kaya gantian sin ulong iban sin lasa kanong Ukasa. Inya to program sin Allah subhanahu wa ta'ala. Simung inadlaw simung inlam masin Rasul. Inhinang sin mga sahabat. Agun din na sila magwi pabay, usog babae.
Asal dah sabi masjid, invite sila yung si masjid. Mangba kato jajakahan nila. Min mawaya sila ni Nabi biya kakitaan nila yun. Sabihin Nabi masukin waktu sin kawapat niya. Hangpo tagwalu adlaw rakuman. Sab nasakit siyang po tagwalu adlaw. Simong man adlaw, simong yung sakit niya, damik yan, pure na sabihin Rasul yung mga sahabat niya. Pure. Di astagfirullahaladzim. Amin, haadlaw na sing kawapat niya to. Adlaw sing kawapat niya. Long sin before man sin waktu subuh, amin masuk na tin waktu, ibutang ta mga 15 minutes na kon subuh na. Long niya kan Bilal, nagbangin Bilal. Sabihin mga Arab yan, magbang sila advance. Amin bang tagnet pagbati. In pagbangi karuya, mga katamin biya long tamin, sumud din waktu. Ang padi pa to waktu 30 minutes, magbang na sila asal. Supaya bang aw nakatug mahalok, makapati siya. In taga junum makapaygo siya biyan kasi makakabot pa masjid. Nagbang na in Bilal ibn Rabah. Nagtagad sila biyan. Dakato sampay ito biya masawa na waktu na wala pa Nabi nakakaon. Pagput si Bilal meto siya palawang bay sin Nabi. Ang dakato ya Rasulullah as-salatu khairum minan naum. In sumambayang labi marew sin den sin makatug. In panghati ni Nabi nakatug. Nagbangon in Rasul sallam. Bilal magmaap ang dakato. Kapto nagaw pa masjid. Sabay ta ikako hi Abu Bakar Siddiq, hi Abdullah ibnu Abi Kuhafa, siya in mag-imam ang mga jamaah. Di ako makaw masgulun. Dakato biya mabugat na yung barang ko. Di na kaya. Metin Bilal pa masjid. Law na kan Abu Bakar, yari aun amanat sin Rasul. Hawak tu suwu biyaon. Ikaw in mag-imam. At timindog in Abu Bakar, nagkamat na ning Bilal. Pag tindog si Abu Bakar mato pa mihrab, inati si mihrab niya, aw sabi amin, hindi akato, aw sabi masjid, aw sabi mga panya, bili biyan tango, amin pag-iimaman. Pagkato na wala in Nabi, asal-asal siya umiyan, istakimu rahimakumullah, yato na nagmatay, nag-asangin Abu Bakar Siddiq. Sabdi niya maatas, den sintag na yato, Nabi sa din mag-imam kanila. Hatat kala sin adlaw yon, sin waktu subuh yon, wala doon Nabi. Kita na din sintag na, pang sila doon dahula, bukun sila tulak hapanawan, at hatuakan pagtulak-tulakan. Yaon sa diyaki, kita lang Nabi, iksambayan. Uwas man tumalok pa jamaah, ang pamagnasihat. Biyatin hinak si Nabi Muhammad. Sin waktu yato, wayron kita ni Nabi Muhammad. Asal-asal siya sung na mag-imam, umalop na pa mga jamaah, pabuntulin sapan si mga jamaah, yato na in Abu Bakar simulak. Imulak, similawak, nagtangis, iban pagmatay niya. Damik yan, nagtangis yung katanam si masjid yan. Sab mayta, sab kaingatan nila in Nabi Muhammad, bang mga ibadat magtutulak-tulak na. Hindi ka to prepared na katan, yaon na mga badyo na katan, namin, gumaban na kuman. Law si Nabi Muhammad ka na Fatima, unulo ninulak ka masjid ito. Ya Rasulullah, in mga sahabat mo, pagka ka wala dito, yato nagtangis katan. Natiyawag niya, in dua sahabat. Hi Usama ibn Zaid, iban hi Abdullah ibn Abbas, anak sin ng Abdullah Razak. Lalu niya, kari kamu, ang baka ito, alalay na karapat pa masjid. Nagpaalalay siya. Ang baka ito, biya, siya day nila, ano ba biya? Nga niya, nang biya, yakbay. Diyan nila matupa masjid. Sampay in Nabi nag-imam, wala na kapag-imam in Abu Bakar. Sa aun na order sin Nabi, intanda in Abu Bakar Siddiq, siya in mapatut gumanti din kanya. Sab amuyat niyo dalan niya, kapto ko ikin mag-imam. Baya daakan niya kan Bilal ibn Rabah. Nagbila, nagsambayang na sila. Ubos man nagsambayang, ampa ialop sin Nabi mga sahabat niya. Ampa siya, ang biya kato, nagnasihat. In nasihat niya biyan, aturun ni mga sahabat siya nagtutu biyan ng kwan niya. Inluha din namatan, di na ito biya makapagangan. Di na ito biya makontrol. Sabi ito biya, ang sandalan na di makontrol na di. Sa na yan siya mahal, kita ng mga sahabat niya. Laong ni adlaw ini, amunay nin adlaw, hinapusan sin adlaw ko di hadun niya. Iban panagnaan sin adlaw ko, harap pato, paakhirat. Adlaw is neto. Hajimukop na inumo niya, kaanuman, tag 2 taon.
Similawak sa mga sahabat. Ang pa sila katan, ang bekato nagdungan, nagsambong laong. Ya Rasulullah, bangkaw mapatay na. Hindi pakain na kami. Hisyo na yung katuon na mo. Pangasuhan, amin mag-guide ka mga tungkol sa agama Islam. Namun na ito kapag binsin Nabi, yung wasiya atau wasaya. Inbin na hikadwa, pusing kamatay biya pagligo ito. Long sin Nabi, wakala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum alal mahajjati wat tariqatil bayda wa taraktu lakum wa'idain natikan wasamitan. An-natik al-Quran wa sunnah was-samit al-maut. Fa idza askala alaikum amrun farji'u ilal Qur'ani wa sunnah wa idza qasat qulubukum falayyinuha bil i'tibari bi ahwalil maut. Law si Nabi Muhammad ayaw ko masusah. Minsan ako wala na rin di aw hipagbin ko kanyo dua parkala. Bunal to di hibinta kamo o kamo mga sahabat ko di hahula pantay pawa wayrun kahoy niya. Damit yan namin hula mampunyai puti in lupa niya. Hati na buhangin. Desierto. Di ka kamuhibin. Bang kita umin hula ito wayrun kamuhianan. Wayrun parhianum. Wayrun kata. Amo ko lang mag-ipat lang tayo mga kwan niya. Anuwan. Hayop. Wayrun. Wala di kayo ingatan niya ito. Inhababa yon oil. Wala kayo ingatan sintaw. Aun bud doon sa Saudi Arabia. Inambuk po yung bulawan katan. Di na ako magkalut. Magtik-tik na sadya ko. Long sinabi, hibinta ka mo di hula ini. Amin hula pantay pawa wayrun kahoy niya. Iban in lupa niya puti, desert. Wayrun tubig. Puwas na tubig jam-jam. Pag hindi ka ito, minsan nahun-nahun makabak ko tubig. Sumagawa, aun hipagbin ko kanil dua parkala, wasiyat. Dua. Minsan ako wala rin di, bang induay ni, hinang niyo padduman atau malim. Sin parihalan, sin pagdunya, iban sin pag-ahirat niyo. Misan na ako wala rin ni timbang biara sinakubuhi. Wataraktu pikum wa'ijain. Iban hibin ko kanyo indua nasihat atau wasiat. Inhambok nasihat ini natikan. Humajat siya hilapal hilagtik sindila. Aun sound niya. Ada pun inhambok samit. Amin wayrun sound di sa hilagtik iban hilapal sindila iban sinsimut sa dungdungan mo sa jaban way sound inhambuk taga sound inambuk wayrun sound niya paamman natik adapun inambuk parkala hibin ko kanyo amin humajat subay hilapal amuna in Quran iban sin hadis fa ida askala alaikum amrun farji'u ilal Quran ila sunnah bangka mo nahiluna sin pakarajaan dunya, sin pag-apas sin dunya, iban sin maon, biya misunderstanding antara niyo, biya pagbaalihan, pagbantahan. Bing kamu pa Quran iban sin hadis, amuyat tu insubay humukom kaniyo. Ayaw ko matupa abogado, pa lawyer. Bang kamu pa lawyer, ikay sa kaakalan kamu, ikadua kasinan kamu. Sa in Muslim, in bariman, subay sa magbig matupa Quran iban sin hadis. Uling makna niya. Matu sila pa mga authorized, pa mga mukti. Amin authorized magpipituwa sin Islam. In kami ni nagkalo, amin pagbala, unoy hukuman mo kamo, amin beta si Quran iban sin hadis. Amoy atin kabin si Nabi Muhammad. Bang Quran iban sin hadis in manghukum kanyo, pair. Wayrong pag-anyaya. Sa bang tao, di si mga abogado yon, bukod katan, tabiya mga min Christian, na makawa yon sin. Minsan pa dosa sinangkat tao, hatat kala wayrun sin niya, makatuin dosa kaniya. Hatat kala inyong taga-dosa, maig siya rin dosa, pasalaon sinipang dinil niya. Intanda wayrong kaadilan. Sa bang kamu matupa Quran, amuyatin manghukum kanyo, us agarun nyo, na sumandang ikahalan nyo. Hambok hadis siya na salam. Taraktu pikum sayain, ma'in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan. Kitabullahi wa sunnati. Ipagbin ko kanin dua parkala. Apabila in dua parkala ni biogbukan nyo, doon ka mo nang kayunggong, amo na ni mag-judge kanyo,
Di kamu kalaungan sa kaumulumula. Minsan pa ako nawa papila nga ibu katahon na lima bay. Sa lugay Quran, in padduman niyo, in iagad niyo, di kamu kaakal, di man di kamu kalaugan. Ban maaun in kasandangan antara niyo. Inyat to nasihat si Nabi bin ha mga sila muslimin. Asal da in magad sa Quran iban sinadis muslim, in buku muslim di isan. Kana tumabasa na to amina suratul Baqarah po ni Alif Lam Mim, dalikal kitabu. Damikian in kitab yaun Quran la raiba fi in halawm niya kiyabay takatan subay ko di magdorwa bunnal katan hudal lil muttaqin in Quran padduman atau panghindu ang mga tao nagmabuga patuan in bukon magmabuga patuan di ito makahagad sa in bariman magbilib sila Quran ang kanilang sinabi bang kamu nahilo na nasasaw na singkatan pakaradyaan siyod na kamu napsu bing na kamu pa Quran iba sinadis amuyat tu in aagsuan simparkala niyo iban agaran niyo sumandang kamu niyo. Ada po namin di sa bisarahon meron sound niya. Amuna kamatay. In kamatay di ka umiyan mo kamatay sa tumtumun mo biyan. Dungdungan mo lumo in kamatay dumatong marikato. In katan taganyawa datungan dasin kamatay atau akan dagpakan sing kamatay atau makan sing kamatay. Halam sing Quran itu. Amot tu iban tumtumun mo ini kau mapatay da. Mainang matubiak guide. Amin los ko man nako hasara sin tuan lumunok ko ito. Amin tukas sinatay mo ito. Di kau magadasara lumunok siya bang in kamatay katumtuman mo. Nalaw sin Nabi Muhammad sallam wa ija kasat kulubukum palayyinuha bil i'tibari fi ahwani. Apabila tumuwas na landoy pangatayan niyo palunukan niyo siya. In pagpalunok sinatay bukun hiagom palam sin tubig. Sa patumtuman sin perkala kamatay lumunok in pangatay ni bang timugas na. Amat bin sin Rasul sallam. Bin niya. So in mga sahabat bagi mamgam. Misan ako wala na rin di. Yari pa sabi mga sahabat ko min upat taon. Sa amin padtuman niyo. Bisa kaulo la biara sin ako buhi. Biara sin ako yari nagjajaga kanyo min naggagayad kanyo biyan. Long sin Rasul sallam. Ang kaupuan niya amunatin adlaw kawapat na sin Rasulullah. Tiawag sinto ni malakal maut. Malakal maut katto ko naog palupa. Hamaksud kawa uminyawa si Nabi Muhammad. Tinamo na imabot ng biyang kating gantaan niya. Sa dalam biyat tubukon mo kawa mag-us-us. Suway mo siya negosyatun. Bang siya mabaya kawaan nyawa, kawai. Bang siya di mabaya, ayaw ko lumugat, bing ko mugtuin. Order leto, order. Iwot-iwot. Bang siya di mabaya, ayaw ko doon tumagab siya ng kasekan, ig ko mugtuin. Di na, di siya mabaya pa mapatay. Di matong imalakal mo. Pagdatong si malakul mo, mato pa Nabi Muhammad, halo paragbus, sarayaw-rayaw, umbang payaw, hambuk, bata bago. Malingkat usog, malingkat intamungon. Nagpasaro pa siya. Biatu in malakang bang siya kumaan niya wasin marayo. Pagdatong niya man para Rasulullah, nambaris salam sa lawang. Assalamu alaikum ya baitan nubuwa. Maka to, kasajay dan kemuyakaw amin. Amin by sin Nabi Muhammad sallallahu. In nakita Fatima iban nakasambag. Waalaikumsalam. Law na bang imaksud mo na pia subo. Bang imaksud mo lang na tuan mari tumibaw kumita ka nama. Ando di na yama biya ma-disturb. Biya kato kwan na. Ano ba ini? Biya najak na ba yaw? Di na lang. Kato pasensya ko. Si malam nagbalik. Assalamu alaikum ya khaira baitan nubuwah. Damit yan siyang magsimpati ang biyakato. Sensya ko tuan. In Rasul ang biyakato diyan di na siya ma-disturb. Busy kon na to siya. Ano ba ini? Biya najak na ba to diyan? Biya kon na to diyan. Pangsan. Nung siya pangsan na to. Si malam nagbalik. Pag salam nagbalik di mo sinabi. Ya Fatima. Isyuro rin si malam yan. Daw na Arab. Biyakato amin Arab taugimba. Min disiplina. Malisin diyan. Bukun tabi Arab jahil biya sinalam si Makkayan. Law na wala mo kaingatan mangisyo ito. Law na way, law na ama. Law na amunan, law na insumilay.
antara sindo magkasilasa. Amunalaw niya in manalay sin pagkasilasa sin antara sindo at magkasilasa, iba sindo magtiaon, iba si magtalian. Hindi tato, isilo nang malakol mo. Basura. Isimod na. Pati mang may kato, napunod. Lasa niya harasulat to. Pagdatong pagsuot si malakol mo at palam simbay, yasu si Nabi Muhammad, siya ni mga sahabat doon nalibot. Ya malakal mo. Aji takabiran amcairan. Law niya unin datong mumarika ko yan. Karena kumana sinyawa ko, atawakan karena mamisita sa marika ko. Law si malakal mo dua, inggawi kumari. Wala siya na may magkanyawa. Ji tu kabidan, ji tu jairan wa kabidan. In istajanali. In datong kumari kayo mo, makajari tumibaw, makajari kuma sinyawa mo, bangkaw mabaya. Dilan mo ko permission. Amin kung baya mo kung takuluguson. Sabi, in order sintuhan kanya, katuko matupadon niya, panabi Muhammad SAW, kawaan nyawa niya, sa negositun mo muna. Bang siya mabaya kawaan ng pamukaway, bang di ayaw tutulumugat, ikaw mo puwi. Order letter na Tuhan. Bihatu intaasin martabat, si Nabi Muhammad SAW. Walaupun in malakal mo, magrespeto kami. Sabdaak din na Tuhan. Ang mga president, inyong vice president niya. Magsaw pa mabiyak to, dalil dunia. Dimungdungan Nabi Muhammad. Law na ikin magpi, ya Rasulullah. Bangkaw di pa mabaya, kawaan nyawa, indatong kumarikay mo mamisita, bukod magkaanyawa. Sa bangkaw mabaya na kaanyawa, indatong kumarikay magkasinyawa mo. Sa ikin magpi, yangkat ni lima na patas, arrapi kulala. Law na inpini niya amin magbing na sa matupataas. At inapini niya na in mapatay tensin, mabuhi. Ang pasakyaan niya si malakal mo. Before sa ito kawaan niya, in nasihat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, diugog pa si mga sahabat. Sambay piagbalik-balikan na nakapila, sahinggan nalawa ng tingog niya. Unin nasihat sin Nabi, pa mga sahabat niya. Laong niya, tunayan niyo ito din sambayang 5 waktu. Wa ma malakat aymanukum. Hinangan niyo ito din sambayang 5 waktu. Iban hisyusyo namin tao halom sinbayin niyo, kaya ukum milikan niyo, kami nagpakaon kanya, daakan niyo ito magsambayang basin kami. Pagbalik-balikan sinabi ito, sambayang. May tayat ito. Sampay sa dyan nalawa yung tingong sinabi, masira man iyan na sambayang kamutuon. Patindugan ito yung sambayang 5 waktu. Bukon hang kawakto sa 5 waktu. Iban sin aturan niya, amin biyak to sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin correct to kapagkahinan. Pagbi niya to. Makusog pa yung tingog niya karungan sa malayo. Sampay imagak, sampay nalawa yung tingog sin Nabi. Pagbi niya, tindugin sa sambayang 5 waktu. May tayat to. Laong sin Rasul sallallahu hadis na waktu sin kabuhin na pa. As-salatu imaduddin. Paman akamaha pakad akamaddin. Wa man tarakaha pakad hadamaddin. In sambahayang 5 waktu, foundation sin agama Islam. Bangkaw maghinangbay, bangwinong foundation ni tumindog yan. Sibu rabay da kulay masin sibi-sibi. In Islam di tumindog sa own foundation niya. In foundation sin Islam, amon sambayang 5 waktu. Paman akamaha pakad akamaddin. Isyusyu in nakapatindog sin sambayang 5 waktu, sabun na ito napatindog na in agama Islam dun habaran niya. Wa man tarakaha pakad hanamaddin. Adapun isyusyu in timinggal sin sambayang, Muslim sa wala ng sambayang, wala timindog in agama Islam dun kanya. In pagka-Muslim niya fake, bukun original. Ang painbin sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya kamu mga bariman, kabuga kamu pa itong simmatan kabuga kanya. Hinanganin marayaw, ayaw ni hinangin mangin. Iban ayaw kamu maglila, amin gumawa kamu din hadunya, maglain pa adlaw ahirat, subay in position nyo, in stand nyo, Muslim kamu tutuod. Muslim kamu sabunan, bukon kamu fake Muslim. Ang kanatupyagbin niya in sambayang. Ikadua,
In sambayang may ta amay-amay ang sinasun. May ta yato. In ibadat sambayang magsuy-suy ka, magsambong lang ko pinsintuan. Doon Suratul Fatiha. Beta sin hadisul kursi. In parkala sambayang kiawa sa din hakalimas sela. Amin sala kiawa din hakalimas sela. In hati sin sela parsubpatan. In sambayang parsubpatan sin hambuk ipon pa Allah Subhanahu wa taala. Bang in mano siya di magsambay 5 waktu, wayrun communication ng patuhan. Sa bang intaw nagsambayan 5 waktu, aun parsubpatan niya patuhan, halaw sin kahuan tagupat kajam. Hang karumi man hang kaadlaw, nakalima siya nagsambong laong, nagbisara, nag-alop iwan sin Allah Subhanahu wa taala. Halas minute, kita sin Ali. Ano namin nyawa ng mekato, larot nga, masabi ng mekato, yung pamimikit ng kaibanan. Kita sin Ali, inhigat simut sin Nabi, nagbiyan na karuwa. Kimugbat na karuwa, sa way na sound. Sa kita sin Ali, katuntengan niya mugtuwi. Insapat sin Ali, iba sin ingat niya. Unin di mo sin Ali, ummati. Ang mekato, ya Allah, ndo ummat ko. Ya Allah, ummat ko. Amin, bimbang niya to. Bimbang niya. Na before in Nabi kiawa sinyawa, may katamin hadlaw rayat do. Ha? Sadya na. Doon ay malakas. Before sabi kawaw na nyawan niya. Sadya na sabi. Law sin Nabi haululong ni Jibril. Law niya malakul maut. In sambag si malakul maut kanya, ya Rasulullah, in Jibril yato hatasin langit. Nagtatagad. Biakato in 7 lapis langit piangari-ngarihan. In surga piangari-ngarihan. In katan biraddali hurul in halaw sing kasurugasuan diak sila nama kay simpakan nila nag-make up nagpalising katan. Wasya to bibutangan nung bekato amin red carpet yaw. Ya to bibutangan panji. In 7 lapis lamit pag welcome nila hakaratong si Nabi Muhammad. In naglid dito Jibril. Hawak tuman siyuna sin Nabi in malakal maut bang haw ni Jibril hang kasekan din Jibril ya unmuk tinanaw. In lasa na sa Nabi Muhammad. Sinay mo yung mga kato, may tako na delay. May wala mo kaingatan sinako ni mapatay na diyaw. Patay. Ato mahukaw kumita kako, lo na buko niya Rasulullah. Salaw niya, ang kanakwat to biya, nagpabindit to. Biya tikay sa biya timbiya propose pa, kung ano biya purpose niya. Ikadwa lang na ya Rasulullah, di ko kaya kitaon. Amin yan ako doon kayo mo. Sabi in position simple diyaon si hauhan si Nabi. Kikuan ni Nabi biyan. Di kulong niya kaya. Amin, igan ko niya si malakal mo, hindi ta ko masave. Diba nga ito save niya, nakalangga sa saray na Tuhan. Sabi, amo na yung waktu ko wapat sinabi. Bang buko na, tas ito baka ni malakal mo, itong bakato. Sabi siya, nahead pa rin na malakal mo. Sa di siya makauno, sabi niya, tudakan na sintuhan. Di kulong niya kaya, kaan ko niya, wamin niyo na ako nagdurumon, hanggang ako nagpabina taas. Sa alaw niya, pagka ko nagsita ka ako, sa rundo na naog ako magpuwi. Amin lasa ko kay niya. Pagkakagunahan mo ako. Nalang nga peta isa ko dua hal. Kaysa baran ko. Biadiin. Nalang nin hal mo, ya Rasul, welcome. In 7 lapis langit, iban sin kasuruga-sugaan ka, ready at pagdatong mo. In Tuhan damikyan. Baka ito nagsadya siya, musibya. Tiyatakaran niya ako. Nalang niya, okay na ito magsusa. Bukod lang na biya, bukod ako satisfied. Baka ito. Long na bayta ko hal sinumat ko biya din. Second biya bayta. Inumat mo injanji ka ko sintuhan. Kaya naog niya ako marihin doon, nagsalam doa sa mon kay mo. Allah Ta'ala nagsalam doa pa naman. Bus pabaytaan ko. In umat mo in panagnaan manusia atau umat bistahun iban hisabun. Hadi pa yung katan amo in umat mo. Priority in umat si Nabi Muhammad. Yato pa yung katan nagsandal, hakapaslangan sin suwa. Sa inabi mo yun na, percent. Nakita mo magpila di, makugsakan man ko makauna. Amiyat to ko mga hangiw pa umul mo, nagtatagad ko ba, nakakaskas ko sinumo. Inumat mo sila yung persisabon. Uwas inumat mo, wayron makajari umat sumut palam sinsuruga muna, suway mauwas inumat mo, sumut ang pa sila makasunod. Lang sinabi, taba kalbi, nakato satisfied yung pangalan. Inlasan niya ito kato. Inyat to suway ito tumtumong si Muslim. Buddi sa lagu-lagu, inahinang kita umat si Nabi Muhammad. Tumtuman nyo, hanabasan na mo alam sin kita. In Nabi Allah Isa,
nang dua apa Tuhan, nang hindo apa Tuhan. Ya Allah. May tak mo ako wala hinang umat si Nabi Muhammad. Masalah Muhammad. Aun ibadat niya, nag-ibadat kapituan tahun na, native yung pag-ibadat niya, malayo siya na temptation na gimbabian. Dumadlaw, magsambayang, adlaw-adlaw magpuasa, mag-ibadat katantaan. Wayroon hinang duwaing. Wayroon. Sandalan nila tingkatan. Yung pagkaon na prutas sa dyan, tubig-tubig ko lang pag-inumun niya. Mga kuya na lupa, kapituan tahun, hanggatos tahun ka to. Hindi ka to, proud din na bela isa, nangasumo pa Tuhan. Ya Allah. Ang pakalong niya, tao. Amin, labi mataas in martabat ni mandarajat na kayo mo din hakatan. Sablaw na umat kinakita. Gatusan taon nag-ibadat, wayroon temptation, wayroon dunya, way. Wayroon mga pagkato, wayroon babya, lipas yan, way. Dumadlaw. Laong sintuhan. Aun long ni hambuk umat, gumawa sa huling zaman, umat si Nabi Muhammad. Bang sila nakapag-ibadat ka ako, hadum sin laylatul baraa. Amin dum nispusaban, nakapag-ibadat ka ako. Nakapag-tahajjud, nagbasa Quran, nag-istighfar, nagtalkatan ito. Mas pag-adlaw na muasa sila. Amin long na ibadat sin umat ng gatos tahon, mas mahal ga pa inyat, inang amin hangkarumyat to, dahin hamin ang gatos tahon namin umat mo yan. Timangis na bela isa ng dua, ya Allah, laytani kuntu min ummati Muhammad. Ano, may tama ko wala hinang umat si Nabi Muhammad. Na Nabi Musa, biya din, in Nabi Musa, kaya ingatan na to, the only Nabi makapagsambong lang ibang sintuhan. Dito hamon Sinai, haturi Sinai. Amoy ito mga kato, in the main PLDT niya. Direct line. Pagubos, aw na ng mga umat ni nagtibang pila tahon na ito nag-ibadat. Nalupan na sa Jago at bakas na mo ito nakapila na pagkutba. Damit yan, Nabi Musa, proud siya. Amin nahinang sinyaon. Inumat niya, adlaw puasa, mag-ibadat, magtahajud, magtas, maginis-katan diyan. Proud din Nabi Isa. Nabi Musa. Nalong si Nabi Muhammad. Iban, ikay kadua to kadua long niya, ya Allah, brabaran niya to, tutungod si paparan niya. Baka to, ya Allah, aw palong na tao, labi marayaw kako din marayaw kayo mo rin sin kako. Sabi na kulong niya, makapagbisara kita. Hadit ako kakitaan, sa karunguan kibisara mo, magsambong lang sila biyan. Baka to, biya, pagbantog niya ba, position niya. Pagbantog na, sa wayron duwaing nabi, makapagbisara bang sinto magsambong mo rin, Nabi Allah Musa. Nalong sintuhan ka, nalong na Musa, in kita nagbisara kita nagsambong laong niya to, inut mo ibang sinut to, sab'ina alfi hijabin, kapituan nga ibu tampan, dingding. Inumat si Nabi Muhammad, bang siya sung na mamuka, long niya. Puasa, paldo, bulan Ramadan, amin sung siya mamuka ito, kakitaan mo, insimud niya, na mudlas, muti na sinapdi. Damikyan, inbayo na napinda na biya, in color na, sab sinapdi na kalando. Amin, last minute. Nalong niya, bang siya tulong niya bang bekato, amin, mamuka na ito, bang siya na dumuha ka ako, amin halasmit dumuha siya ka ako, amin magkato sumungit na siya agon, ampas na ngayon ka ako, amulong niya intampan haut, may bensin haut ko, kapituan nga ibu hijab, tampan, amin magbisara kita, hiig kwet, wayro tampan. Biat tulong na insuok sin umat si Nabi Muhammad, bang mabut na bulan Ramadan, amin sung na siya mamuka madikako. Hangka na tulong sin Nabi, aun dua di pagtulakon sin Tuhan, dua sin tao nagpupuasa, hawak to siya minsung na mamuka, at hawasa mo na namuka. Simi po ginabel la Musa. In siya magsambong lang ibang sin Tuhan, sa kapituan nga ibo, intampan. Amura ko ng pagbidati ibang sin Nabi Musa, in Nabi Musa karunguan ng kalam sin Tuhan, in kita di. Sa amin dumuha kawat to, insuok mo kanya bihat to, wayroon hijab, way tampan. Timangis inabel lang mo sa nang duwan, umita mo ako yalo, wala hinang umat si Nabi Muhammad. In pagsarang sukulan na ito patuan, yari kita niyo halaw sinliku sa ninyo. In kita niyo umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagsarang sukulan tayo. Last minute sing kaboy sin Nabi, in message sin Tuhan, puas sin salam doon na Nabi Muhammad, wayroon umat makauna hisabun, amura in umat mo.
wairun umat makauna makasud palam sin surga subay makauna makasud katanin umatmu ampas sila makasud ulihan. Murah-murahan ipag kuan mo ipasampay na mo pa mga dumurungog hindi naman na Pilipinas sa pagwahula ando pangayon na mo kanyo i-like nyo iban mag-share ka mo mga tuan YouTube channel ko ini iban na Facebook page kaya nga tandingan ko asupaya inagam Islam amin bukon sadya kita ni nakarugog sumaplag pakatan binaybayan iban pakatilugan pakatiling ka sin dunya sabang sa pama in kamo mag-share mag-like iban mag-share in pagpatumtumin in pagdakway ni bukod sadya akwin nakapasampay kamo lamod ka magpasampay damit yan in kasyaran niyo ampas sila nag-like iban nag-share nakalamod sab sila nagpatumtum sin patawagan sin agam Islam mura-muran magsibo sama kita niyo mga umat Islam in magpasampay sin risala sin Allah subhanahu wa ta'ala amin bakas piasampay sin jungjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halawm sin kawhaan tagtu tahun hangpo tagtu tahun siya dito ha Makkatul Mukarramah iban hangpo tahun dito siya ha